Oh, come on. Well. How the table has turned. Come on. Open the door. I have candy. That's my line. How about some Bobbocks? Just open the door. I will give you some. That's dumb. No one would believe that. But that's your lines. Z množstva akciových ponúk pre vás vyberáme Full HD LED televízor Samsung s uhlopriečkou 82 cm a DVB-T tunerom za skvelých 429 €. Nakupujte na skládky s 0% navýšením pri nákupe od 100 €. Euronix, najväčšia sieť elektropredajní na Slovensku. Životný štýl Coop Jednota Active Life. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Nervozita, poruchy spánku, podráždenosť, precitlivenosť. Nedovolte stresu ovládať váš život. Keď ste v strese, dajte si Sedatív PC. Nenávykový liek od spoločnosti Buaron. Menej stresu a lepší spánok zo Sedatív PC. S nami vám to prejde. Poistite si svoje auto v Kooperatíve a všetky škody urovnáme za vás. Kooperatíva, 6-násobná poisťovňa roka. Tej absolútne dokonalej škoricovej chuti v spojení s malými chrumkavými štvorčekmi dlho neodoláš. Simi Minis, bláznivo škoricové. Zažij Rio na raňajky. 3 skvelé píšťalky. Jedna zdarma vo vybraných cereáliách Nestlé. Prvá stavebná sporiteľňa uvádza Stojíte o romantický večer so svokrom? Bývajte konečne sami. Využite teraz úvery už od 1,69%. Akcia platí len do 31. mája. Prvá stavebná sporiteľňa. Naschvál sa ho dotýkala predo mnou. Vo svete zvierat by sa to riešilo na slovách. Protivné baby. V sobotu o 16:15 na Markíze. Today is a big day. My friend from overseas is coming home. It's been too long. Time to gather the boys. Boys, it's time. Let's give our friend a warm welcome. Can't believe we are meeting Bacon today. He's been studying abroad for so long. I wonder if he still looks the same. Hey guys, are you sure this is safe? You're doing fine, Bacon. This is going to be a great video. Greetings folks, welcome to our wacky science show. For today's episode, we'll see if human can fly. Okay Bacon, time to fly. But dude, I'm scared. According to scientists, human can't fly.
We are about to prove them wrong. He's not jumping. Give him some motivation. Okay. Okay, dude, I need you to do something. What is it? Flap your arms around. Like so? Yes. Now hold still.